Durante a celebração de Tinanfon, PNT do município dele prende motorizada a motoctolo nulo recém-ida. Durante a celebração Tinanfon, Comando Pentel Município dele, Lihusi Polisi dari Trânsito prende motorizada a motoctolo recém-ida tambah uja kan recém. Comandante Pentel Município dele, Superintendente Chefe Orlando Gomes ateten, motorizada Hirak TB, mak Polisi Trânsito Município dele prende, balung la iha dokumento, tamane heng nain ba motorizada atau apresenta dokumento hodinune bele foti filafali. Trânsito sira halo sweeping, halo auto stop, consegue ita prende kanu resin hamutu ruanu resine, nebe maka motor kanu resin serne ita prende ita asegura iha komando município dili, ito de hein ba naim ba motor sira tenga apresenta documentos maya komando, partiu de hatene motor serne legal kau ilegal, depois de ita hein para tune sira apresenta documentos maya komando. Ia dia 31 to dia ia mos acidente tráfico hamutu nain ia acidente tolu normal, ia acidente ida maka fatal mate ne iha area manlewana. Ia acidente tolu seluk motor o careta, mas ne condição la grave normal hela ho condição tu laudia. Durante itania transito halo sweeping hari lelara, itulah data karate estado ni bemakia, mai be so itan so ina informa kata ita so prende motor kan racing serne be mak barhuilu ya kapitan dili. Na ita halo perasau ita prende wajar wonu sunene mak ita de asegura ya komando municipal. Mai be kona ba karate estado ita sida deteta karata hal momento ya tempo na ba. Tamane maka ita halo sweeping transito sira halo sweeping kapital dili reskin ita prende reskin iha 5 motorizada hirak ne dadang ne asegura hela iha komando Polisi Nasional Timor Leste Município dili Lucio Korea GMN.